ceerno wi ko seeɗa tan haalata heen holi ɗum wonde ko jiyata e diine ko fof fala heen geɗel gootel ina waɗi ɗeɗo gande ɗiɗi ɗum woni taqdisul ruhiyati e tanzihul ubudiyati taqdisul uluhiyati e tanzihul ubudiyati taqdisul uluhiyati woni sennude alliyankagal Allah jiida e jaati Allah de alliyankagal Allah e jiida e jaati Allah jaati Allah a wawa sennude ɗum ay fotani a yettaki toon haadete tan koye alliyankagal Allah ko alliyankagal Allah senna jaati Allah ɗum waɗi o wi taqdisul uluhiyati sennude alliyankagal Allah ko gandal wa tansihul ubudiyati laɓɓinde majungagu ɗum ne kadi ko gandal ɗum noon kala sa turima ko noon ka noon mbiɗa ganduɗa a anda sa turima turde nde haali wonde deweteɗo o a senni ɗum an dewowo o a laɓɓinanimo wonde ko ka dewowo moɗɗum a laɓɓini ɗum ɗum noon ko golle fof ko ni wayi ko ɗum tan o watti heen misal on tan beele ganda ɗum eywa ɗum ne kadi ina jogii ñaawooje na waylo heen hunde fuɗɗoto koye neɗɗo o faya e Allah heen hunde fuɗɗoto koye Allah faya e neɗɗo o adi heen hunde addoto koye neɗɗo o tawa ko laɓɓinde macungaagu makko addoto o rewna heen sennude alliyankagal Allah ɗum woni astahfirullah ko heddi ko sennude serare Allah uluhiya Allah alliyankagal Allah sa kayni laɓɓina macungaago ma ɗum woni Allahu akbar e geɗe baade noon hankadi e nder diine fof ko noon wayi ceerno subhanallah ɗum waɗi o wi neɗɗo so tawi nani ko meeɗa nande meɗɗo nande haalananima sa haalanama ko meeɗa nande ka meeɗa nande meɗɗo nande haalananima neɗɗo rokkira haqqille tan ko yiitirde ɗum geɗe ko haa tan mbaɗen feere jiitoyen ɓeeɗo jiyaaɓe Allah ya andu so neɗɗo yiita ñeeɗo juulat wiyetaake juulata kono heɓata natiija gasoowo woyndu sa ñalli gasɗe haa nge muti tinira ubbude ko gasnoɗa ko kadi janngo kadi ka gaska haa nange muta sa fini kadi ngubba wiyetaake asani de kono woyta ndiyam so jiitani ɓeeɗo en juulat en koorat en mbaɗen fof kono ɓernden meɗen nde yettoyta ko Allah ɗum noon wonno ndiyam ɗam ɗum noon wonno ndiyam ɗam ngatu o juuti yomi haa ɗo tan yo Allah won ballo yo Allah wat en julɓe tijaniyankoɓe no haali e cheikhna ahmada tijani radiyallahu taala anhu wonde cheikhna ahmad tijani radiyallahu taala anhu ɗo woni e nelaɗo Allah ɗo ɗon ko laaɗo Allah tan andi ɗum nde wonno nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nde yiitirta e makko accimo ko haa o yiili denndaangal ahlullahi en ɓe se annduno Allah ɓe fof kutbuji ɗi fof gooto fof o yehi to mum o ƴetti ko dañi ko dañno e makko ko o ƴetti ɗum ɓe ngoni wasila makko faade Allah faade nelaaɗo Allah kanji fof kamɓe fof ɓe ngoni wasilaji makko faade nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam gooto heen fof tottimo ko jogino haa darnimo nden ɗon darnde hoolimo ko nden noon nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yiitondiri e makko wiimo ɓeen ɗon ko seeremɓe ma ko goonga hakkunde maaɗa e am jooni noon ko gittunoɗa toon ko nan toon jooni koko am ko mi wattuma e am mi neema needi am
mi andinma gandalam mi waɗma to am to waɗimo to makko to noon ko ɗon o wiyata sowona nelaɗo Allah anda ɗum nelaɗo Allah anda ko heddi ko sohlani firde yo Allah waɗen tijaniyankoɓe jahi nabil Mustafa wa ashabihi allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin sallallahu alaihi wa sallam jangoɗa alquran السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تذكرت وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر أصحابه رضوان الله عليهم الذين هم أصدافه صلى الله عليه وسلم أو أصداف درته صلى الله عليه وسلم. Oui, auditori, kanko Ceerno wi auditori e jonde makko nde ɗo siftinirimo jonde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam darde makko nde ɗo siftinirimo an kala fulano gara jolfe an kala fulano Ceerno wi wonde ndeɗo jonde kono jowɗen nde siftinimo dargol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam wondudemo e sahabaɓe makko no wondirno e makko o wondirno e maɓɓe sallallahu alayhi wa sallam eno wurtuno e maɓɓe. Ceerno ni yedayam mbi fattilina ko takawayo yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam cikanamo sahaba mi nimudan dunde ñoom ak nimudan ande ñoom yedayam mbi fattilina ko وكان صلى الله عليه وسلم يقف وقفة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما فيه من القوة والعزم والحزم صلى الله عليه وسلم. Ceerno wi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o darasuno wondude e sahabaɓe makko ɓe e nodduduɓe haade Allah subhanahu wa ta'ala wondude hen noon e sembe mo ganduɗa ko sembe mawɗo tanne kala ko wawa hen e sembe e dadungal e peddital noddude faade Allah subhanahu wa ta'ala. Ceerno nena moom yonentibi sallallahu alayhi wa sallam daana taxawaay fii ci kanam sahaabam yi ci mboolem takkayum ak mboolem dogum ak mboolem takkum yëpp mu def ko ci taxawaayam bi. وبذل جهده صلى الله عليه وسلم في تأديبهم وتعليمهم وفي هدايتهم يعلمهم ويبلغ إليهم رسالة الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أمر الله سبحانه وتعالى لما نزلت عليه هذين الآيتين. أيوة وفي كم قال الله صلى الله عليه وسلم وفيراني إن هذا الصحابة المقبة أنتم دبي إن دبي كذي سنين دبي دندان الله سبحانه وتعالى يمرب جميروج مكة كم الله سبحانه وتعالى كم قال الله صلى الله عليه وسلم ومدى بريدو جنين دبي أنتم دبي بيدو كده فوق
فيهم دبه النادب حقنا متى الله سبحانه وتعالى أن دبه كدي دندان الجميرات دي الله سبحانه وتعالى تدين دو متى لأن جبنت بيدو آية جديدة يوم يدي هذا كم بشيء النبي صلى الله عليه وسلم جرى نزلت هاتين لما نزلت هاتان الآيتان عن طريق الوحي من الله إليه سبحانه وتعالى يقول له ويأمره بأن يقول له ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. والآية الثانية هي وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هاتان الآيتان هما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره للدعوة إلى الله ولتربية الخلق ولتبيين أوامر الله ولتأديبهم ولتزكية نفوسهم ولتطهير قلوبهم. جانبي كما قال الله صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى جكني مكو آية قرآن معلّى سبحانه وتعالى ويتم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ويمرنا الله صلى الله عليه وسلم وليو نطق فاد إلى والخليفة مكونا سبحانه وتعالى ونطق فاد نقول لا وهو للحكمة ويتنيم أكدي وموعظة الحسنة واجب فوت مؤكد اتفا واجوجي وميكدي